Redaktorka časopisu Mag Maja Zazuljak zo svojima sotrudnicami, školarkami gimnaziji Jovanu Nogavica i Kristinu Afić predstavila zmist multimedialnog časopisu Mag 8. klasom i podzeljela anketni listki, prek ktorih povolala všetkých zainteresovaných buducich sotrudnikoh, že bi še prijavili pisac na rižni temi. U anketi som še im pitala i o čem bi chceli čitac, keď dnes sú pisac. Takže keľo vidím, že jest da skeľih zainteresovaných za pisanje, co celkom dobrý úspіх. Любим тести і нема до заручнацов. Co ci interesuje, o čem biš pisal? Ha, bendedim psihato skrestura. Pisali bi je pajtaš. Centralna programa z nahodi 45 ročnici časopisu Mag bude 24. maja u Ruskim kulturnim centre u Novim Sadze, gdje še planuje organizovati vystava da jednih naslovnih bokoh toho časopisu od 1972. roku Ponješka.